Dobro večer. Ekipa s galerije, evo počinjemo sa promocijom, hvala lijepo. Velimire Viskoviću, dobrodošao u Rijeku nakon toliko godina i dobrodošao u autorsku književnost nakon toliko godina što si promovirao druge. Naime, mi smo kao klinci, ja sam rođen 62. bili generacija časopisa Kvorum. Svjetska se je scena dijelila na one koji slušaju Beatlese i oni koji slušaju Stonese. U hrvatskoj književnosti bila su dva kritičara, drugog neću imenovat, ali jedan je bio Matošijanac, a jedan je bio Krležijanac. Kraj mene je Krležijanac, Križić, Kružić, ko je drugi? Naime, ovaj Matošijanac, bilo da piše o Janku Polić-Kamovu, Krleži, Matošu ili Mejozi i Mitozi, on piše o sebi. Velimir Visković je apsolutno i nesebično godinama promovirao druge. I Borgesovce takozvane, i autore tipa, ne znam, Miljenka Jergovića, pa i nas Kvorumaše. Jedanput je napisao knjigu koja je meni dosta poražavajućeg naslova, s obzirom na njegove strasti, kaže U sjeni faka, pa sad. Dakle, i fakovce je isto promovirao i evo u njegovim, koliko ti imaš, 70 godina, koliko imaš? 71. Velimir ide prvi puta sa knjigom koja govori o njemu, odnosno kaže o sebi, o drugima. I mislim da si dugo čekao na to i da stvarno bez ikakve lažne skromnosti možeš reći da si ne samo izmislio neke pisce, recimo Miljenka Jergovića, koliko god se to njemu sviđalo ili ne, i mnoge druge. Počinješ ovu knjigu, ja sam izvukao nekoliko citata pa bih volio da tako o knjizi razgovaramo. Knjiga pokriva pa jedan dobar dio 20. stoljeća i nešto 21. stoljeća. Ljude kao što su Slobodan Šnajder, Mani Gotovac, Nedjeljko Fabrio, Igor Mandić, Nikica Mihaljević, Rubno, Dalibor Cvitan, tako mogu ja ići dalje. I stalno ima ta nekakva međuigra o drugima, o sebi. I zanimljiv jedan citat sam izvukao, Velimir, ja sam te, ovo je najduži ekspoze što ću ja imati, ja ću te pitati kratka pitanja, pa bih te molio, budući da nismo ni ti ni ja poznati po haiku formama, da pokušamo ovo dinamizirati, da bude to pitanje-odgovor. Naime, kažeš, držim da se naši životi ostvaruju u velikoj mjeri u relacijama s drugima. Pišući o drugima, možemo govoriti o sebi. Kako se životi drugih odražavaju u našim životima i koja je naša uloga u njihovim životima? Mislim, zanimljivo je da dok si uređivao Velimir Visković bira za vas, ja sam baš preveo knjigu autobiografija moje majke Jamaica Kincaid, koja kaže autobiografija je uvijek biografija drugoga. Claudio Magris u knjizi Naslijepo isto tako kada piše o Salvatore u Čipiku veli autobiografija je uvijek priča u zrcalu drugoga, to je ta priča subjektivnog i objektivnog identiteta. A možeš nam malo reći o tome koliko je to o sebi i drugima, koliko tu ima jednu mjeru, jedan balans? Pa zapravo ja ću citirati vlastitog sina koji je studirao filmsku režiju. Onda je imao, dobio kao rad autobiografiju i došlo... Govoriš o Josipu? Josipu, da. I onda je odlučio da zapravo govori o vlastitoj biografiji da o njemu pričaju njegovi prijatelji, jel? Jer zapravo mi nismo ono što mi mislimo da jesmo, nego zapravo ono kako se mi reflektiramo u svijesti drugih. Ostala mi je negdje, odbijena mu je ta varijanta, meni vrlo onako dosjetljiva da i traženo od njega da uđe u klasičnu formu. Međutim, ja volim recimo i jednu autobiografiju koja ima naslov koji bih ja vrlo rado upotrijebio. Recimo, Borislav Mihajlović Mihiz ima dvosvešćanu autobiografiju koju zove Autobiografija o drugima. Ja.
Tako da sam ja zapravo gdje dosta piše o svojim prijateljima i na neki način i to mi je bila knjiga. Naravno, budući da sam ja ugradio dio sebe, urednički dio sebe u autobiografske knjige Igora Mandića i Mani Gotovac, normalno mi je bilo da u njima ima zapravo jedan jak pečat mene. Normalno je da ono što sam kao savjete njima upućivao da zapravo realiziram i u svom tekstu. U svakom slučaju, ovo je krenulo od toga da mi se činilo da je puno zanimljivije da ja pričam svoju priču o svojim prijateljima, o ljudima koji su me oblikovali, o ljudima s kojima sam se družio. Onda je došla korona, onda sam pobjegao pred koronom, bio mjesec dana ne mjesec dana, nego godinu dana u svoju vikendicu u Drašnice, blizu Makarske. I šta ću drugo raditi tamo nego ili na internetu ili sam pisati. A nisi mogao piti negdje u kafani ko normalan svijet? Ne znam, ja sam, dok sam povremeno surađivao s nekim redakcijama, znao sam pisati u redakciji, ali u principu moram se osamiti ako baš hoću onako koncentrirano pisati. A ponekad sam u gužvi pisao i u leksikografskom zavodu. Ali mislim, ako želim baš misliti, promišljati, onda me cirkulacija ljudi oko mene me dosta smeta i najljepše pišem ipak kad sam sam. Za razliku od, bit ću možda za nečije uši brutalan, ali sam stalno govorio da se zavidim kazališnim ljudima, jer kazališni je posao nešto što se realizira zapravo kroz ljubav sa drugima ili mržnju, ako hoćete, sa drugima, dok je pisanje masturbanski posao, gdje moraš biti baš osamljen i ne postoje drugi, ali promišljaš druge. Moraš se koncentrirati sam sa sobom danima, zanemariti sve ostalo, pa čak u krajnjoj liniji, što je nepovoljno za tvoju familiju, mislim, udaljiti se u tim trenucima kad pišeš, mislim, udaljiti se čak i od svojih najbližih ljudi. A meni se dogodilo, eto to, bio sam osamljen u tim Drašnicama, izlazio na terasu, gledao ujutro more, kako divlja, vratiš se za pisaći stol, pišeš i zapravo sam napisao 2 knjige. Eseja za drugu knjigu već ima dovoljno dobro i zanimljive su osobe, poput, ne znam, Arsena Dedića, zatim Žmegača, Flakera, Stanka Lasića, Zorana Kravara, kojem sam mislio zapravo uvrstiti ovu knjigu. Radi se o mom... Dobro, ovdje ga imaš posredno kada govoriš o izletu tebe Nedeljka Fabrija kod njega na vikendicu, kada slušate glazbu, ima dosta Zorana unutra. Zorana, da, ima dosta, a priča je inače fenomenalna. A ja ne znam jeste čitali knjigu, jer je Zoran bio dosta, ja u njemu prepoznao sam elemente genijalnog Aspergerova sindroma, zahvaljujući obiteljskoj situaciji nešto o Aspergeru znam i zapravo većina velikih genija su bili Aspergeri, ne znam, od Isaaca Newtona do Einsteina, jer Asperger vas usmjerava na neke stvari. Zoran, jedna od 2-3 stvari na koje je Zoran bio fokusiran je bila glazba. I Zoran je uživao, što je meni doista kao čovjeku koji ne razumije se previše u ozbiljnu muziku, bilo fantastično. On bi mi recimo priredi mi za slušanje 5 verzija Brucknerove 5 simfonije i onda mi to slušamo, u pauzama mi on tumači razlike, tumači način komponiranja, mislim, održi predavanje zapravo samom Bruckneru. Ja volim razgovarati sa ljudima, slušati ljude koji perfektno znaju neko područje. Nedeljko Fabrio je također meloman, mislim, čovjek koji je odlazio na sve moguće koncerte, ali njegovo znanje nije bilo tako studiozno kao Zoranovo i onda sam ja odlučio da njih, 2 svoja velika prijatelja, da ih spojim i mislio sam uživat će jedan u drugome.
A onda da ne ispadne da samo slušamo muziku, Zoran koji obožava, je imao vikendicu u Prekrižju iznad Ruda, u Samoborskom gorju. Ajde, rekao je, dobro, idemo, slušat ćemo muziku u 4 sata, onda ćemo napraviti jedan izlet, hodat ćemo malo ja imam jednu fantastičnu rutu, pa ćemo mi malo hodati, pa ćemo nakon toga na jedan dobar ručak u jedno seosko domaćinstvo kod Oslakovića, gdje imaju i divljač i svašta, imaju i stvarno se jako dobro jelo. I on je nas odveo, rekao je, obucite se sportski. Ja sam rekao ovom Nedjeljku Fabriju, daj, rekao je sportski da se obučemo. Ja sam, naravno, tenisice i kratke hlače. Bilo je negdje, recimo, kasno proljeće. A Nedjeljko Fabrio, koji je zapravo bio dandy, onako, obukao je jedan lagani sako, obukao je mokasine na bose noge. On je ona generacija koja je obožavala Bruno Magli mokasine. I to je njemu bilo i da imaju kravatu, ali je kravata bila pleteni neki uzorak, tako da zapravo je izgledao onako sportski kao iz magazina nekog modnog. I trebalo je preći potok. I naravno na tom putu je bio neki divlji potočić, onako 3 metra recimo širok, a po sredini je očito za ove lokalce bio stavljen jedan kamen, onako dosta uglašan, tako da ste vi u dvokoraku prelazili taj potok. To je meni bilo mislena imenica da ja skočim sada onako taj dvoskok, ali ja sam imao tenisice na nogama, ja sam to pregazio, jel? A onda je jedan Fabrio došao do toga, mislim svoje preskupe mokasine ima i sada hoće i on ići kroz vodu, mislim, u tim mokasinama. Kaže, jebote, prosti, platio si to nekih 300-400, evo, ne znam da li je bila eura ili maraka, kako možeš uništiti tako lijepe mokasine? Ali on bi bio, Fabrio bi iz ljubavi i poštovanja prema Zoranu bio bi to napravio. A Zoran se čak malo smijao toj nevolji u kojoj smo se mi našli, nas dvojica. Ja sam rekao, ne budi tako okrutan i daj, molim te, vratimo se. Mislim, i meni dolje nas čeka neka sipina, neka strmina, ja ne znam hodati niz brdicu. Vodi nas, mislim, negdje gdje je asfaltirano, onako, i sa strane ptičice pjevaju. Nemoj nas voditi kroz divljinu, nismo mi alpinisti. I Zoran je bio silno razočaran jer nije volio da se njegovi planovi mijenjaju. Ali dobro, kad smo došli njegovu prijatelju Oslakoviću, koji je imao taj svoj prekrasan restoran blizu kuće, samo bi, ako jedete srnetinu ili ako jedete recimo veprovinu, pazite da ne naletite na olovnu kuglu, jer gazda je bio lovac i onda je zapravo smo jeli divljač koju je sam ulovio. I tu se stvarno, imao je stvarno sjajnu kuharicu, je imao i samo subota i nedjelja, i dan danas zapravo se tamo jede. Ja ponekad iz pijeteta, a boga mi iz gastronomskih užitaka, znam i dan danas otići do tog restorana i onda pogledati Zoranovu kuću i sjetiti se tih seansi koje sam ja stvarno volio. Sam još neke, vodio sam recimo i Marka Grčića, o kojem možda također napišem tekst. Marko Grčić je isto nevjerojatno cijenio autoritet Zoranovo poznavanje muzike, a sam Marko je imao bez malo 1000 diskova i gramofonskih ploča i jako dobro poznavao muziku, ali boga mi čak i on znao ušutjeti kad je Zoran govorio. Ali nekad je trebalo izdržati, jer je Zoran jednom kupio boks Schoenberga. Ima nekih 12 diskova u svemu tome
i trebalo je, i imao je namjeru da nam u toku dana sve to pusti. A čujte, ima Šeinberg neke rane radove koji su ovako dosta slušljivi, međutim većina toga je stvarno samo onima koji su manijaci zapravo tog tipa dodekafonske muzike. Ovo je zanimljivo i onda je negdje kod 4. diska mi onako Fabrio mi je ovako legao glavom, onako nezaštićeno i već na rubu snaga, jer kaže: Velimire, molim te, smisli nešto da odemo, ja više ovo ne mogu izdržati. A vidiš, ja ti se mogu poistovjetiti sa Zoranom, jer ja sam tebi imao namjeru postaviti 12 pitanja, ali ako ovako krenemo, bit će 3. Dakle, mi još imamo 34 minute. Prijatelju, kako nas je zbližila početkom 80-ih teorija i kritika kada smo se upoznali, mene zanima jedna stvar. Naime, radni naslov ove knjige je bila Sentimentalna arheologija, što je meni puno bolji naslov nego naslov koji je. Zašto? Jer ti imaš naime, čitao sam knjigu, u nekim poglavljima imaš ponavljanja. Dakle, to nije uređeno u historiografskom smislu da imaš početak, sredinu i kraj priče. I to me vraća na ovu priču baš o arheologiji o kojoj piše Foucault ili o genealogiji o kojoj piše Nietzsche, odnosno te prethodno razasute stvari, neka arheologija znanja, odnosno kontramemorija, mikrohistorija, događaji koji nisu složeni u nekakvu narativnu cjelinu, recimo historičara. I upravo te arheološke priče su meni bile sa otvorenim zaključkom. Ti svjedočiš vremenu, svjedočiš ljudima, odnosno pišeš o drugima, o sebi, ali nekako mi je ovo bilo puno bolji izbor, jer upravo se radi o sentimentalnoj arheologiji. Ja te slušam, ne što pričaš, nego, mislim, slušam i to, ali kako pričaš o Kravaru, te krca to sentimentom. Zašto si odustao od tog naslova? Pa odustao sam, mislio sam jako dugo upravo ta sentimentalna arheologija, jer sam primijetio da pišem sa jako puno osjećaja, a kopam po starim stvarima na način arheologa, onako, koji kopa po vlastitim uspomenama, i dugo sam mislio da to bude naslov, međutim taj naslov nije potrošen. To što je spominjano u javnosti, a sentimentalna arheologija, ostavlja mi mogućnost da recimo drugu knjigu nazovem tako. Učinilo mi se u jednom trenutku da mi je bitnije da naglasim da pišući o drugima nisam pisao eseje o drugima, nego sam zapravo pišući o njima pisao o sebi. Jer esej o Maninu umiranju nije puko bilježenje tog njezina umiranja, nego o intenzitetu jednog odnosa, mojeg odnosa zapravo prema njoj, pa u nekoj mjeri njezina odnosa prema meni, ili pisanje o Igoru Mandiću. U mnogim stvarima mi smo se razlikovali, u mnogim stvarima smo bili antipodi, ali kako tog Igora koji je, ponekad me podsjećao na jednog velikog dječaka, pomalo razmaženog, onako, ja sam ga volio, mislim. A kad njega volite ga zapravo kao dijete, od kojega vrlo često doživite. Nije me baš nikad uvrijedio, ali kad vidite, recimo, ja uspijem nabaviti, znajući za njegove gurmanske sklonosti, nabavim od nekoga iz Neretve, tamo donese mi liske, koja možda, liska je ptica koja je vrlo rijetka, veličine jerebice, recimo, i ja to priredim, onako nadajući se da će on uživati u tome, jer u Zagrebu gotovo nemoguće nabaviti. Međutim, ili ja nisam dobro priredio te liske, jer sam ih prvi put spremao u životu, onda on ne pojede, bilo nas je 10-ak, a za njega su bile rezervirane 2 liske, on samo krene jesti, odbaci vam u tanjuru
i onako krene prema frižideru, otvarajući moj frižider kao da je njegov i kaže daj da nešto nađem za sebe, mislim. I šta vam je, on cijeli se dan trudio, on te izvrijeđao praktično, ali nemoguće, mislim. To je bio Igor, mislim. Jedan oblik grubosti je, mislim, bio karakterističan za njega i mogao si ga ili voljeti ili ne voljeti. Dobro, on je imao jednu jako izraženu, vrlo krhku i ranjivu dimenziju, ne zove se njemu, nije naslov njegove knjige slučajno Oklop od papira, mislim, to je, ja sam njega upoznao kad smo mu tu dodjeljivali počasni doktorat u Rijeci, bolje nego što sam ga znao prije. Ali, nešto bih te htio pitati, kad si govorio o angažmanu u društvu književnika, pa poslije o osnivanju društva pisaca, tu spominješ i u Književnoj republici, odnosno Republici, pa Književnoj republici, dotičeš se Donata. Branimira Donata ili tvrtka Zane. I sad mene je kao čitatelja, opet sad ja bježim tu u teoriju, vraćam se, jako me zanima tvoje mišljenje što nisi, naravno, nisi imao ni razloga da to nije tip knjige da se to radi, ali evo opet ću te citirati, kažeš, jako sam cijenio časopis Teka, u čijem je drugom broju objavljen tekst Branimira Donata, Astrolab za hrvatske Borgesovce. Dakle, on im je dao ime i ne samo njima, i onda on njima spočitava bijegu fantastiku, dakle radi se o 71. Bijegu fantastiku u trenutku kad je hrvatsko društvo prolazilo kroz dramatičnu krizu, slom hrvatskog proljeća i političko-sudske progone. I ti mu daješ kredit, dakle on je zaslužan da se oni zovu Borgesovci, Tribuson, Čujić, a čak i Pavličić, ako se ne varam. I sad mene ovo zanima. Koliko ovo što je rekao Donat njega razlikuje od bilo kojega socrealiste? Naime, sam poslije, pazi, on kaže oni bježe u fantastiku. Socrealisti definiraju umjetnost kao subjektivni odraz objektivne stvarnosti. Dakle, on isto hoće, kaže, zašto ljudi ne bi pisali fantastiku, i poslije toga sa Igorom Zidićem radi antologiju hrvatske proze i fantastične proze i slikarstva. Šta, kad on pobjegne u fantastiku, to nije fantastika, a kad drugi pobjegnu, šta je to grijeh bio? Šta su trebali pisati o Čičku i... Ja sam o nekim političkim stvarima, recimo, dosta različito mislio od Donata, ali nas je privlačilo, prije svega mene privlačilo njemu, upravo taj interes za fantastiku, on je za okultno. Zatim, njegov interes, on je bio čovjek koji bi nanjušio šta je novo, trend koji dolazi. Tako da je on istodobno bio jedan od ljudi koji su proučavali pasionirano, recimo, fantastiku, književnost, kombinatorike, ludizma. Cijelu knjigu je, recimo, o tome napisao. Stvari, dakle, koji nemaju toliko veze sa stvarnosnom nekom kritikom, ali istodobno kao čovjek koji je bio angažiran tokom 60-ih i 70-ih godina i bio na neki način nacionalist, on osjećao je potrebu da književnost izražava dramu njegova vremena. Prije svega, fantastičari nisu ni mogli izraziti dramu tog vremena, jer i njihove knjige koje se pojavljuju 71. i 72. godine su zapravo napisane ranije. One su objavljene uglavnom u časopisima krajem 60. godina. Prema tome, ako u njima trebala biti nekakva kritika, to bi bila prije svega kritika, recimo, Maspoka, takozvanog, jer je taj Savka i Miko su bili na čelu vlasti. Prema tome, kritičku prozu vi možete pisati isključivo protiv vlasti. Prema tome, naprosto je bila ta, osim u slučaju Čujića, društvena stvarnost je bila izvan obzora njihovih interesa. To je mnogima u Hrvatskoj smetalo, upravo taj, kako su zvali u to vrijeme, socijalni eskapizam, nedostatak kritičnosti, tako da su od Milana Ivkošića, mislim, pa do čitavog niza drugih autora pokopali tu generaciju. Veselko Tenžera je, recimo, napisao vrlo negativne tekstove o njihovim prvim knjigama,
Goran Tribuson je govorio čak, budući da su u ono vrijeme Vjesnik čitao i nije bilo sasvim svejedno što neki kritičar napiše u Vjesniku, kaže, moja mama koja je bila profesorica u Bjelovaru danima nije izlazila vani da joj neko ne bi spomenuo to šta joj je sin priredio da jedan Veseljko Tenžera napiše onako brutalno negativan članak o njemu u Vjesniku. Danas to izgleda kao smijurija, možeš misliti što će netko napisati o tebi u novinama, ali u ono vrijeme su novine i Vjesnik je imao nakladu od 100.000 primjeraka, a danas što će netko napisati u tiskovini koja se prodaje eventualno u 10.000 primjeraka je naprosto besmisleno, premda ima autora koji su i na razini ondašnjih autora i vrijedno i odgovorno rade svoj posao, ali vremena su se promijenila, pojavljuju se novi mediji, mijenjaju našu svijest i o vrednostnim hijerarhijama. To je bio rekao Predrag Lucić, dragi prijatelj. Sjedili smo kod Vidžahovih u Splitu i kaže on, čuj, doće vrijeme kad ćemo smjeti reći apsolutno sve što hoće, ali niko nas više neće ni slušati, ni čitati, ni uzimati za ozbiljno. I to je došlo. To je to. Ajmo se vratiti na 71. Naime, mene zanima nešto što si natuknuo u knjizi, ali nisi razradio, ali vidim da i tebe zanima. Naime, žrtve Hrvatskog proljeća. Goran Babić prelazi u oko, vedri i oblači 80. godina. Ladanu se ne dogodi ništa, radiš s njim u zavodu, on je tu zaštićen ko lički medvjed. Nedjeljko Fabrio postaje urednik dramskog programa Hrvatske radiotelevizije. Koje su to žrtve točno bile? Čuj, sad si zagrebao nešto, u krajnjoj liniji Igor Zidić je bio čak i prvi urednik Hrvatskog tjednika, a postaje zapravo urednik u Nakladnom zavodu Matice Hrvatske. Svi su oni koji su bili istaknuti u kulturnom životu, prošli su policijska isljeđivanja, istraživanja. Recimo da su neki bili suradljivi više, neki manje suradljivi. Tako da ne bih volio, stvarno mogu govoriti samo ono što bi mi ti ljudi dopustili. Neki su mi čak neke stvari govorili. Ili su još gore, ogovarali su one druge. Jer ni među svima iz 71. ne postoji nekako baš infinitezimalno bratstvo. Tako da bilo je gadno vrijeme i neki su izborili sebi pravo da traju dalje u tom vremenu, da ne budu na ledu. Koju su cijenu platili, za to ne bih htio ulaziti u to, ali očito svima je bilo bar jedna stvar zapriječena, da se naprosto nekom vrstom organiziranog političkog rada ne smiju baviti. Oni koji su se tim, teška su vremena, ja sam bio premlad i ne bi čačkao previše po tome zašto su ljudi sklapali kompromise. Šta ja znam, ja sam 71. imao samo 20 godina, odlazio sam na političke skupove, međutim, s jedne strane sam bio distanciran od te vreline i strasti Čička i njegovih sljedbenika na zborovima na Filozofskom fakultetu, ali opet bio mi je bliži recimo Bobo Drakulić koji je bio predvodnik takozvanih ljevičara, ali opet tu vam je bilo masa doista ultra lijevih maoista, meni jako pitoresknih, ali nisam se osjećao dijelom njega. Ja sam, danas bismo rekli, bio sam tada socijaldemokrat po svojim uvjerenjima, a to su bili sukobi doista visokih strasti, što je najzanimljivije. Više su se na Tita pozivali ovi koji su bili nacionalisti, nego ovi koji su bili na ljevoj strani. Naravno da su se oni na Tita pozivali
iz pragmatičnih razloga da pokažu kako oni stoje uz tadašnje rukovodstvo, jer se znalo ko kritizira Tita, taj je nahrdao. A ovi su ljevičari, recimo, bili praksisavci. U praksi su se radila doista vrlo temeljita analiza kulta ličnosti i Titove karizme. Sjećam se posebno jednog Stojanovićeva teksta koji baš bavio se pojmom karizme. Po tom nekom duhu avanture, promišljanja, meni su bili bliži takozvani ljevičari, ali opet nisam dijelio sve njihove stavove i zanimalo me zapravo ipak najviše u svemu tome literatura, nekakav literarni svijet. Zanimao me više Borges od Tita. Od Tita. Ajmo mi u naša djetinjstva, Velimire. Kažeš, kad sam ja rekao mome tati da ću studirati komparativnu filozofiju, znaš šta mi je rekao? Znao sam da si peder. Kad si ti rekao tvome tati, rekao ti je: sine moj, predobar si ti učenik da bi otišao u Zagreb do studija književnosti. Što ćeš s tim? Vratit ćeš se u Split i biti profesor na školi. I kolika će ti plaća biti? Razočarano je zaječao moj otac kad sam mu u ljeto nakon mature rekao da sam promijenio odluku, dakle sa prirodnih znanosti u društvene znanosti. Moj prijatelj Zoran Mužić je svome Barbi rekao, kazališni redatelj, da će služiti, sa ocem je rastao i sad govori Barbi da će studirati kazališnu režiju. A to je bilo negdje u Vrpolju, ne tako daleko od Rašnica. I kaže: sinko, tebi čovjeku u životu treba odjeća, obuća, hran, stana i razonoda. Ovo šta si ti rekao je razonoda, šta ćeš ti raditi za život? Kako je bilo boriti se sa tim očevima, prijatelju? Pa bilo je, utoliko prije što su roditelji ulagali u mene ozbiljano doista trud, i ja sam svojim odličnim učenjem i uspjehom, a bio sam i naočit dečko, ajde da se malo pohvalimo. A vidite ga. Da, i bili su silno ponosni na mene, i osim toga ja sam obećavao kroz čitavu gimnaziju da ću studirati medicinu, da ću biti liječnik. Čak sam odabrao za temu maturalnog rada endokrini sustav sam odabrao. I onda zamisli, pukne mi negdje potkraj 4. razreda da ja zapravo obožavam literaturu, i doista sam čitao već kao 15-godišnjak Kafku, Sartra, mislio za sebe da sam ja egzistencijalist, oblačio sam u crno, i obožavao japanske filmove, Godara. I sada odjednom, a zašto ću ja biti doktor, čačkat tamo po ljudskim organima, a idem studirati to što me doista duboko zanima. Sada moji su roditelji, ja sam imao i još jednu sestru, međutim sestra je imala određenih problema, nije škola išla, išla u specijalnu školu, tako da su sve nade mojih roditelja bile usmjerene na meni, to da ću ja postati jednog dana uvaženi građanin. I sada kad jednom ocu koji je već spremio novac za vaše školovanje, i doista mi je, kad sam kretao u Zagreb, čak i kad sam kretao studirati književnost, on mi je stavio na poštansku knjižicu, stavio mi je novac i samo u početku kontrolirao je li ja to u redu trošim. I sada on pripremi novac, a u Splitu već postoji 5-6 fakulteta. A zašto ideš u Zagreb? Zašto trošimo novac? Pa te trošimo zato da postaneš doktor. Ajde, to bi imalo nekog smisla. Ali ti ideš studirati jugoslavistiku i komparativnu. Pa ajde da si još nekakav osrednji učenik, nego si izvrstan učenik, I nije mogao doći nikako sebi.
I dobrim dijelom ja sam imao doista nekakav osjećaj odgovornosti kasnije da se iskaže. Svake godine bi došao, već bi ispraznio indeks, već u 6. mjesecu položio sve ispite da mu pokažem da sam dobar student, pa onda kasnije sam već na 3. godini sam počeo objavljivati tekstove, pa bi ja to njemu pokazivao i tako. Vremenom prvi put je priznao da sam napravio ipak nekakvu karijeru kad mi je objavljen intervju u Slobodnoj Dalmaciji. To je bilo, jer postojali sinonim za novine u Splitu i cijeloj Dalmaciji bila je isključivo Slobodna Dalmacija. Ja sam prije toga doista objavio niz intervjua i diljem Jugoslavije i tako, pojavio se čak i na televiziji. Ali kad je Božo Žigo negdje, Boga mi to je bilo negdje, čini mi se krajem 70. ili početkom 70. napravio intervju sa mnom u Slobodnoj Dalmaciji, tad je stari ponosno sa Slobodnom Dalmacijom šetao rivom, pokazivao svojim prijateljima, ili čak nije ni trebao pokazivati jer su svi čitali isto, pa bi čak počelo bi se naravno od zadnjih stranica i pogledati ko je umra, osmrtnice se prvo uvijek su se čitale u Slobodno i sport naravno, ali bi se prelistala recimo i kultura, a samo velika fotografija Velimira Viskovića i moj otac je tada ipak pomislio, ipak nije bilo možda loše da je promijenio svoju odluku. Spomenuo si Praksisovce i tu govoriš o... Ti si skoro dobio kod Krune Pranjića, odnosno na Jugoslavistici, skoro si dobio asistenturu. Praksisovci su isto tako, za komparativno ne mogu reći da je bila takva, nije bila takva, birali su asistente koji ih neće ugroziti. Ti si bio jako dobar student, na filozofiji je recimo Nenad Miščević bio briljantan, Gajo se odlučio Petrović za nekog drugog. Dakle, uvijek su uzimali nekoga tko neće nadići njihovu razinu. Ali kada govoriš o situaciji sa Pranjićem, koji se zapravo tada bio zavadio sa cijelim fakultetskim vijećem, i sa Šiclom, koji je u jednom momentu okrenuo, poslije smo jako lijepo i ti i ja surađivali s njim u enciklopediji, odnosno u Leksu, ali spominje se neki slučaj plagijata, slučaj plagijatora. I meni je malo čudno da imenujemo one koje smo plagirali, imenujemo žrtvu, a ovoga ko napravi tako nešto, čuvamo njegovu privatnost. Mislim, zašto nitko ne imenuje tko je to plagirao točno, nego se on zove plagijator, a ovi od kojih je plagirano znamo od kojih je plagirano. Plagijat je zapravo tužna stvar. Profesor, evo, dobro, reći ću, profesor slovenske književnosti, tadašnji Šljivarić, je jedan studentski referat jedne naše kolegice Jelene Lužine, o kojem smo mi čak na 2 ili 3 seminara raspravljali, jer se radilo o fantastičnoj doista analizi, pogotovo s obzirom da je to student radio, odnosno studentica, raspravljali i bar 100 ljudi je bilo na tim seminarima. On, kome je bila frka, jer nije imao valjda dovoljno naslova za reizbor u zvanje, je pod svojim imenom jedno 5-6 godina, nakon što smo mi već završili fakultet, onako kao odlučio da iskopa taj rad i objavi ga u jednoj reviji za koju je mislio da je malo čitano u Sloveniji. Što je onda bilo na neki način, možda bi čak i uspjelo, jer tada nije bilo interneta. Međutim, otkrilo se ipak da je on to, sama Jelena je dobila od nekoga vijest da je njezin rad objavljen pod profesorovim imenom i nastala je frka, pa ona je podigla frku. Međutim, kolege su štitile, jer su svi se na neki način, pričalo se osim toga i za Milana Moguša da je pod svojim imenom objavio jedan rad Vončine, kako je bio kasnije utjecajan Moguš u akademiji, onda je to sanirao time što je Vončinu primio u akademiju. Govorkalo se.
o nizu zapravo takvih slučajeva. Danas internet otkriva jako puno i dolazi do toga da ljudi budu doista ozloglašeni javno. Osim toga imate poznati slučaj, mislim da je, o kojem je govorio Ljubo Boban osobno, a bila je čak i polemika da je Franjo Tuđman plagirao dijelove njegova rada o HSS-u i uvrstio u svoj doktorat, a došlo je do toga tako da je Krležin suradnik Vaso Bogdanov predao bio rukopis Bobanova rada Franji Tuđmanu, a Franjo Tuđman je onako široke ruke, neće se to vidjeti, neće se to znati, Ljubu Bobana uvrstio, međutim Ljubo Boban ipak nije bilo ko, nije tek beznačajni student, tako da je Ljubo Boban se usudio i u onim vremenima polemizirati sa direktorom Instituta za radnički pokret i optužiti ga za plagijatora. Danas se to relativno brzo otkriva i ipak su uglavnom proskribirani počinitelji takvih djela. Tada je krenuo jedan val, zaštitit ćemo našeg kolegu. Onda se dogodila jedna jako osobno nezgodna stvar. Naime, kolegina kći je išla na klizanje i trknuo je automobil i ona je od posljedica umrla. I sad je odjednom Šljivarić, braneći se, počeo optuživati Pranjića da je zapravo on krivac što se to dogodilo, jer zaokupljen njegovim optužbama o plagijatu nije išao pratiti svoju kćer na klizanje. Tako da se razvila jedna delikatna situacija u kojoj je Kruno i dalje inzistirao, što je u redu, i dalje inzistirao da treba izbaciti naprosto plagijatore iz redova sveučilišnih profesora, da je to flagrantno kršenje etike i ovih koji su pokušavali kolegu zaštititi. Tako da sam se ja našao, između ostalog moj izbor se našao u žrvnju svega toga. Inače, nije mi nudio Kruno Pranjić da budem asistent, nego mi je nudio Miroslav Šicl i to je došao meni već na 3. godini fakulteta i rekao: Velimire, ti si moj najbolji student kojega sam ikad imao i ja bih volio da ti budeš moj student. Međutim, ja sam bio malo svojeglav, nisam htio da to bude da ja sada neko ko je mene bezecirao da mu budem njegov asistent, pa da ja budem posluga njegova, koja će servisirati sve, nego sam recimo, kad su me zvali iz školske knjige da radim neke prikaze emisije o Krleži na radiju, ja sam napisao jedan, neću reći negativan posve tekst, ali jedan onako malo distanciran tekst o jednoj emisiji koju je radio Miroslav Šicl. Sada Ante Bežan, koji je u to vrijeme bio urednik školske knjige, znao je da ja trebam doći Šiclu za asistenta i očito ili iz zloće ili iz nekih svojih kalkulacija opremio je taj tekst tako da je izvrijeđao zapravo Šicla. Znam da je dao naslov Blijedi dojmovi, mislim, što je odmah negativna zapravo ocjena. Onda u lidovima, među naslovima, svugdje gdje god mogao, napravio je zapravo od jedne onako mlake kritike, on je napravio jednu onako baš vrelu kritiku. Oni koji rade u novinama znaju da se to vrlo lako može napraviti i ja sam gledao, bilo mi tada jasno ovo teško da će on podnijeti. Sam sam odnio, mislim nema mi druge da sam odnesem Šiclu i da se ispričam, da kažem da naslovi i međunaslovi nisu moji. On je bio onako, sav je pomodrio, ne da je pocrvenio, nego pomodrio zapravo od ljutnje.
Onda se kasnije još dogodila jedna stvar da me molio Dragutin Roksandić koji sa Šiclom radio čitanku, seriju čitanaka za gimnazije, zamolio me za novo izdanje da pregledam zapravo, pogotovo obradu stranih pisaca. Onda sam ja sjeo pa sam uspoređivao to sa stranim enciklopedijama i tako. I već sam tada bio u Leksikografskom zavodu. Onda sam pronašao gomilu stvari koje po mom mišljenju nisu bili podudarni sa ovim stvarima u stranim enciklopedijama. I ja sam sav ponosan. Vidi mene pametnoga. Sad će mene potapšati profesor po leđima i reći: o kolega, baš ste lijepo napravili i u krajnjoj liniji pomogli nama da neke stvari ne prođu, koje su netočne. Međutim, čujte, nije baš tako lako kad ti dođe neki klinac od 22-23 godine i kaže ti: joj, ovo što ste napravili vam baš i ne vrijedi. Tako da je jadni Šicel počeo se snebivat, da li da ga ja dovodim. Rekao mi je kasnije Ivo Frangeš da je rekao njemu: ako ga dovedemo, on će nas proganjati, mislim. Ja bi volio da sam ja bio dio tog kolektiva. I za mene je bio veliki udarac kad sam odbijen, a što je najgore, dobio sam popratno pismo. Žao mi je, vjerojatno oni imaju to negdje u svojoj arhivi, ja sam u brojnim svojim seljenjima tu odbijenicu izgubio, a gotovo da sam je želio izgubiti. Oni otprilike govore u toj odbijenici da se ja već imam 10 eseja sa 25 godina. Pred postdiplomskim završetkom, već sam napisao postdiplomski, imam 50 kritika. Oni primaju za čovjeka protukonkurenta kojega su oni zapravo nagovorili da se javi, koji je moj vršnjak, rođen 51. i nema niti jedan rad, tek je diplomirao, znači studirao je 6 godina, ja sam završio za 3,5 godine, sam završio studij. Mislim, po svim nekakvim realnim parametrima trebao sam tu biti ja, Oni će, ovo je glasilo, mi tražimo čovjeka kojega ćemo tek formirati, a kolega Visković je već formiran znanstvenik i za njega treba voditi o njemu računa kad bude izbor za više zvanja. I onda moram reći ipak da, i sad sam pokušavao poštedjeti Šicla, koliko god mi je, u tom trenutku su mi se svjetovi srušili, da on je u jednom trenutku, kad je otišao Nikola Miličević u mirovinu, onda mi je došao u Leksikografski zavod i rekao da bi volio da dođem, da pokušam što prije doktorirati i da će me primiti. To je bilo kasnije primljen na to mjesto Krešo Nemec. Međutim, ja sam tada već radio enciklopediju Krležijanu i imao sam plan da radim hrvatsku književnu enciklopediju. I nekako mi se činilo da ako pređem na fakultet, da ću morati odustati od tih projekata, pa išao bi na vjerojatno nešto nižu plaću, a ne bi mi u Leksikografskom dali da budem glavni urednik u tim projektima, plus još ovo predavanja na Filozofskom fakultetu, tako da sam tu svoju neku sklonost predavanjima, a evo vidiš da mi elokvencije ne fali, predao sam honorarno, između ostalog i kod tebe na Rijeci na kulturalnim studijima. Između ostaloga, da si ti otišao na fakultet, ja nikad ne bi dobio prvo zaposlenje, a ti si me zaposlio na Krležijani. I sad čitam tu, kužiš, čitam nešto, znaš, imam ti ja tu par primjedbi ovako za kraj. Naime, najedanputa te neka frka potjera da ti moraš Krleži ured, kaže, na svu sreću imao sam na sebi sako. Inače si bio frajer bez sako, jel? Se ti sjećaš kad si ti mene potjerao doma da se presvučem pred sastanak sa Pezom, koji je bio onda ravnatelj Leksa. Ja sam bio u džemperu i u trapericama, potjerao si me doma, dođi stavi nešto pristojno, moraš ići kod ravnatelja. Ja se sjećam drugog primjera kad sam ja tebe potjerao. Ja mislim da smo
u Kini kad smo bili. U Kini sam te ja spasio od Macroa, od Macroa sam te spasio u Kini. Da, ja sam bio kao vođa delegacije, onda sam rekao daj pristojno se obuci. Jer, znate šta, kad dođete vi u Kinu, pred zgradom njihova predsjedništva, ove organizacije, njihove literarne, imate parkiranih 6 Audija 6, mislim. I to je u rangu ministra je biti na čelu jedne organizacije koja okuplja 50.000 kineskih pisaca. Tako da ja sam otišao odjeven naravno u odijelo, kravatu i onda sam tražio od njega i imao neku šarenu, mislim nešto na sebi. Ja sam rekao daj, budi ozbiljen, ali je najviše kako sam skužio da zapravo u hrvatskoj književnosti nemaju pojma, mislim. Onda sam ja pokušavao dočarati njima, a znali su svi za Davora Šukera. A to kad se Slobodan Schneider je bio s nama i on se uvrijedio da niko ne zna za autora hrvatskog Fausta, kad smo spomenuli, a svi Kinezi, Sukel, a ovome kosa se diže. Kaže, kako ne znaju za mene, a znaju za toga šta nabija, znaš, onaj neki polupismeni koji nabija loptu, za njega znaju. A što se tiče ovog Sako, to mi je rekao prvo iskustvo, meni je rekao bio Ivo Cecić koji je bio zamjenik Krležin, idi gore zvaću Ladana pa ćeš sa Ladanom dijeliti sobu, vas dvojica ste trubaduri, bavite se književnošću. On je inače bio doktor ekonomije pa je mislio da se bavi nečim konkretnim. Doktorirao je na studentskim domovima, mislim, jer je bio zadužen u sveučilišnoj konferenciji za domove. I onda je došao Ladan i bio stvarno vrlo drag i dobar prema meni. A onda mi je pokazao svoj sako na vješalici. Kaže, ja ti ovo kolega nikad ne nosim, ali kad me zove Krleža, njemu treba odnijeti obuć sako. I onda sam ja rekao, i donesite svakako jedan bolji sako i vješalicu, tako da se ne razvuče na onoj kuki. Ja sam to napravio i dugo je trebalo da ja upotrijebim taj sako, skoro godina dana je prošla. Bilo je jedno čoporativno okupljanje, primljeno je 10 naših mlađih stručnih suradnika, pa su oni bili pozvani, bili smo svi zapravo pozvani. Međutim, ja sam nekim poslom izišao izvan zavoda, pa su oni otišli bez mene. Nisam znao da će biti to okupljanje kod Krleže i onda kasnije, živ sam se htio pojeti što nisam izgubio priliku da malo pričam sa Krležom, ali onda sam ipak nešto smislio kao izliku. Pa ja ne volim da budem primljen čoporativno, ja čekam da me on sam pozove. I pozvao me doista, u to vrijeme sam ja surađivao u Oku i tamo sam bio sudionik polemike u vezi sa grobnicom za Borisa Davidovića i onda me zvao i onda je tražio, Kiš je tražio prijem kod Krleže i Krleža je želio što više znati o Kišu, a vidio je u Oku da sam pisao o Kišu, jednu seriju, može se reći, 2 teksta sam napisao i zvao me na razgovor, zvao me također da on je imao Peščanik već, a onda sam mu ja donio Baštu pepeo sam imao, koja je inače meni najdraža Kiševa knjiga i pa smo onda malo pričali o Kišu i tad je taj sako koji je pripremljen za Krležu bio prvi put u upotrebi. I moram reći, nakon toga razgovora, sad da li sam se ja njemu svidio u tom razgovoru, ali nakon toga sam prebačen u Enciklopediju Jugoslavije, gdje je on bio glavni urednik. I imao nekakav utjecaj na ekipiranje te redakcije. Tad sam imao šansu češće viđati Krležu u njegovoj zreloj dobi. Sastanke smo, tad se jedvice se penjao stubištem uz pomoć štapa i onda imao je artrozu koljena i bilo mu je jako neugodno da ga gledaju. Tako da su svi, kad bi nalijetao Krleža, sklanjali se
da jednom je čak i bio pao posrnuo, a onda je Hrvoje Šercer, naš poznati crtač, slikar, je krenuo da će ga podignut. Ovaj ga lupio štapom po leđima, ono, osel jedan, kaj ti meni budeš pomagali. Naprosto nije podnosio tu nemoć. Onda smo sastanke imali u centralnoj redakciji Enciklopedije Jugoslavije na kojoj su dolazili ljudi iz cijele Jugoslavije. Imali smo u hotelu Palas, zato što hotel Palas odmah uz svoj restoran ima jednu dvoranu i tu postoji 2-3 stepenice samo treba napraviti, a Krleža, a cijela je ta restoran kroz koji treba proći ima velike stupove, velike kolone, onako široko je otprilike kao ovi. I Krleža je sa tim svojim štapićem onako bi od stupa do stupa bi se prikradao, računajući da ga neće vidjeti kako teško hoda. A ja sam onako, moram priznati, onako čirio sa strane kako on hoda i bilo mi je jako čudno što se tako, što mu je nelagodno zbog vlastite nemoći. A danas što idem bliže Krležinoj dobi, i sam imam problema, konkretno sa ligamentima koljena, tako da mi je recimo ova stuba ovdje, čitav planinarski uspjeh za mene, tako da razumijem ga i utoliko prije što ja imam neko malo dijete za koje bi volio da me pamti po tome kako dobro hodam i da mogu trčati za njim. Velimire, mi smo ispunili sat vremena, a druga knjiga je, pretpostavljam, isto tako u tisku. Ovo što smo tu uspjeli ovako napabirčiti na brzinu, o tome Velimir detaljno piše u knjizi koju, pretpostavljam, možete po povoljnoj cijeni kupiti, autor će vam je potpisati, ali nekako meni je cijelo vrijeme, ja sam između nekoga tko je zaista blizak prijatelj i radili smo zajedno, pa znamo neke priče iznutra kako je nastajala književna enciklopedija. Tu Velimir ima svoju knjigu koja se zove Moj rad za enciklopediju. Zaista je rad termin koji je tu trebao biti upotrijebljen, bilo je teško. Ja bih volio ovu promociju završiti riječima naše kolegice i prijateljice Jasne Bašić, koja je jedna od urednica knjiga. Vjerujte mi, niti jedna riječ ovdje nije višak. Točno kako je Jasna opisala Velimira, to je moje iskustvo Velimira, od dana mog zapošljavanja do dana... Knjizi, tako da, Jasna je napisala pogovor knjizi i ide komadić koji ću vam tu sada ja pročitati za kraj. Ali ja sam te karakteristike Velimirove osjetio, sam vidio, kažem, od dana kada sam bio zaposlen do dana kad smo se oprostili pred moj odlazak u Ameriku 90. godine. S Velimirom Viskovićem, kaže Jasna, kao glavnim urednikom neprekidno sam radila više od 33 godine. Moj prvi dojam o njemu, moja impresioniranost njegovom memorijom, širokim znanjem, upućenošću u raznolike teme, njegovom golemom energijom, entuzijazmom i stručnošću s vremena se samo potvrđivala i povećavala. Sad ovo mi je najbitnije. Uvijek je ostajao dosljedan i vjeran sebi, nikada se nije bojao težeg puta i najčešće je išao baš takvim. Osim toga, Velimir ima i široku toplu dušu. Nikada nije odbijao ljude koji su ga zamolili za pomoć, u tome je uvijek bio nesebičan. Eto, i šta je sad vama odvojiti par 100 kuna i kupiti nesebičnog čovjeka knjigu koju će on nesebično potpisati? Hvala lijepo. Hvala ti, Velimire. Hvala tebi.